Bulbul ündü Kalıbek Turganov agabız. Anın atağındaşı Talastın akını Kadırbek Beyşenov. Aylanağın akkar javı yazıralandağınday sululuk. Altın marcan şerbet söz altından çıksın surulup. Hatarlay aytış kuralı. Kadıge kanır cumur jurulup. Bugün eşiktin ayas suğunan senin dan ekibetin tuğrulup. Zalmuzdak eken degen siptimele zamanan turat tuğrulup. Ayaz kızgan okşoşuvan sayın dursun kuvulup. Anda men ala toğ kırgız yerime, Akkalpak kırgız elime, Kadı kengir menen sunam jılığı. Jaratkan buyurup jaşooda karaçı jakşılık toyları köp bolsun. Tebete giygen Kadırbek tögörögün töp bolsun. Atın çıgıp adamga alıska jetip gep bolsun. Elde izgizin aytarın karaçı kuş poğun senin bek bolsun. Hakında baydım sürösün sen karaganday akkanday. Alkınıp girip geldin karaçın ançerik çitken tayganday. Bu tarazaga tartkanda karaçı tuğra 110-120'lı basçuday. Eki jaşar bal adamını nelesin bugün görgönde. Yeni elev alыс kaşçuday. Eğilip durgan kursaka karaçı tuğran eki kap buğday batçuday. Ağılı bırda kadı ketimile adoğlu buttoy canasın. Öpüröktön oşundoy gönü söstü tavasın. Gezegindi bireyim, kadı kemağan elle de bayta salasın. Ayandan ardak tavay tam salamdın, as kelgen kalkım amamın. Jakşılap boldu çavuşpay tuyat kılıp adamdı. Görgöndün abdan süyündüm tiginde gümöndür degen agamdı. Hay gümöndür ağa kandaysız men sisken ay tam salamdı. Jakşı ele tanıp bilesiz kabul al mende yağandı. Güydürgön emes kırgıstımında güldürgön ağam geliptir. Özü kuudul bolsadan akınдар menen bul jerde bir жүрgön ağam geliptir. Aytır kalыстığım barına bildirgen ağam geliptir. Emin ardaktuu menin can ağam. Aytar sözgө göndüңbү тайган деп менің айтасың семиз тайган көрдүңбү? Рас көлөгүм менің көлөңдү алдыңда байке төгөмбү? Зор акын мендей жок болсоң эмне зоопаркка барып өлөмбү? Рас намысты келет талашкым алдыны бир аз карашкын. Кадырбек келсе жаныңа капталымда жарашкын. Таңғалба мени чоңсың деп болгону тамчысы менмин манастын. Чоңдум деп
Barıngıramбы zormun dep barıngıramбы birinci görüp olturam sizdey altın ulandı. Çoң akın emne jok bolsa men garıyla menen çıgamбы. Aytır böksөрсөм байке толду окшойм, мен да тугурuma барып конду окшойм. Жең ачылбай эле мен эгер анда эле байке солду окшойм. Aytır janыңызга бир чыгып жанашыңыз болду окшойм. Үйлөнүп алып буйруса, мен дагы шордуунун бири болду окшойм. Анда тактай бурдайм мен бүгүн туптуура сенин катаңды. Элдик акын бодом деп өлжүктан алдым батаңды. Улуунун сөзүн урматтап умтулайын тыңдайын. Эл берген батаң аркылуу өнөрдө мен да сынбайын. Biraz basıp demimde açayınçı gönlümde dağın eline devay tasalasın Kadıköy uzantı vayçı gelinli Ардактуу акам агам Калыбек мындан акындар айтса дастансыз. Ырас аталардын кең жолун аркасынан баскансыз. Өнөрдө байке көпчүлүк өзүңүздү тапкансыз. Ырас ырчылыгыңдагы бар үнүңүздү баккансыз. Биз менен байке бир жүрүп ырас биз менен бирге жаштарсыз. Күмөндөр атам деп жатат буну кайсы аялдан тапкансыз. Көрсө ардактуу бүгүн агамдын мында санасы келген турбайбы? Кадырбектей баланын агасы келген турбайбы? Жүрөгүндө бир болгон давасы келген турбайбы? Күмөндөрдөй агамдын баласы келген турбайбы? Сиздей агамды көргөндө менде болбойт муңгайга. Айтор караңгыда сөз тапкан мунун кулагында шамы бар. Айтор сиздей багам бар үчүн кыргыз элдин багы бар. Ырчылык менен таанылып да айтор сиз болдуңуз таанымал. Калыбек экен атыңыз анткени маңдайында калы бар. Сиздей болгон ырчыны азыркы кыргыз көрбөптүр. Чындыгын сөздүн айтайын кайран мусаң атам өлбөптүр. Айтор кайрылып келип кыргызга Кудайым өзү бергендей. Ардактап берип кыргызга атайды кайта бергендей. Айтор булбүлүндүң агамсың, анда да мага жагарсың. Ырчылык менен акындык бирдей ийгиликти табарсың. Эмиң ардактуу байкемге айтты, чакпайбы келин деп айтты. Gelin meni çağabı, antip айтпа баланы мендей жигитти көргөндө gelindin açık кабагы. Анткенин аялзат деген аялзат, бизде эркекке берген кеңешти. Аялдардын сөзүндө кептери бар накыл эңеске. Анткенин манасты кылган эр манас ошондой gelin балаңдай болгон эмеспи. Андан ардактуу байкен этеле, алды жака көчөлө. Андан даңарың өтөлө, күмөндөр байкемге байткан, алым сабакаң өтөлө, кубандырып кетеле, ушул сонун кечеле, эми байкемне дейбиз. Бат-баттан бүгүн ырдайлуу убакытты жебейбиз. Жан дүйнөбүз абдан бай, бирок чөнтөк жактан кедейбиз. Жактан да кедей болсок бүгүн өнөргө элди бөлөйбүз.
Akınдар ırdın nenesi dalayırdı törөйбүз. Bir, iki. Erkekпиз бүгүн Кадырбек. Аялмын деп белейсиз. Кайгыра бербесем байке бүгүн биринчи орун ээлейсиз. Жан дүйнөгөн ошондой жакыт сөздө бөлөйсүз. Акындык менен жашай бер алдыны көздөй жөнөйсүз. Жакшы койдуң ошондой жаны журткан ээлейбиз. Айтышыбыз бүттү окшойт Нур Султан эмне дейбиз. Жаны журттуң ошондой аман болсок буйрусаң өнөргө дайын келебиз. Ey barakelde. Біздің елдің аруақ ыр менен қалқын жөлөйбүз. Чоңчаулар болсын. Чоң рахмат Қалыбек Тұрғанов, Қадырбек Бейшенов.